செம்மணி இதில் நாங்கள் இந்த டிபேட்டில் சம்பந்தம் இல்லாத சில விடயங்களை கட்டாயம் சொல்லியாக வேண்டிய தேவை இருக்கிறது. செம்மணி புதைகுழி தொடர்பாக ஆங்கிலத்திலையும் சிங்களத்திலையும் சொல்ல வேண்டிய தேவை எனக்கு இருக்கிறது. அண்மைய தினங்களில் வோகட்டர்க் அவர்கள் ஐநாவினுடைய வோகட்டர்க் அதாவது ஹிஸ் எக்ஸலன்சி வோகட்டர்க் அவர்கள் பாராளுமன்றத்தில் வந்தபோது எங்களுடைய பிமல் ரத்நாயக் அவர்கள் அந்த மீட்டிங்கில் என்னை கதைக்க விடாமல் தடுத்த நாட்களில் இருந்து செம்மணிக்கு வோகட்டர்க் அவர்களை கூட்டி வந்தபோது ஐயா அங்கே கூட எங்களுடைய மக்களை அங்கே சந்திக்க விடாமல் அவர்கள் திட்டமிட்ட ஒரு பெரிய ஒரு திட்டமிட்ட ஒரு நிகழ்ச்சி ஒன்றை செய்தார்கள். ஆனால் அதை தாண்டி மக்கள் அவர்களை சந்தித்திருக்கிறார்கள். முக்கியமாக ஒன்றை சொல்ல வேண்டும் என்னென்றால் මම සිංහල එතන செம்மணி කියලා මේ මර්ඩර් කරපු දැනට බිම රට කරලා Honorable member, can we stick to the topic of the debate, please? Sorry sir, but only thing is these things have to be said in the parliament because we won't get a chance to speak on this. So therefore I should definitely tell this because you are constraining only me, not others. But you have never said anyone, sir. I have previously said, if you were in the house, you would remember that. But okay, can you, as much as possible, confine your sure, sir, sure. But this is very important. This is a matter of concern on Tamil people. So let me speak. ඒ මිනිස්සුව යට කරලා තියෙනවා. අද මේ ඊයේ යට කරලා මේ ස්කෙලිටන් එකක් ගත්තා. අවුරුදු 6 ළමයාගේ යුනිසෙෆ් බෑග්ුත් එක්ක තියෙන ස්කෙලිටන් එකක්. එතකොට හිතලා බලන්න අවුරුදු 6 ළමයයි අවුරුදු මාස 3 ළමයක් එතන යට කරලා තියෙනවා කියන අඩි 3ක් යට කරලා තියෙනවා. දැනට ස්කෙලිටන් 33ක් විතර ඒගොල්ලෝ හාරලා තියෙනවා. එතකොට අපි ඉල්ලන්නේ දැන් අපි මේ බටලාන්දුගෙන ඉන්ක්වයරි එකක් කරන්න පුළුවන් නම් බටලාන්දුගෙන කවුරු හරි ඇතුළේ අරන් දාන්න පුළුවන් නම් අපි කියන්නේ අපි රණවුරුවව ගර කරනවා. හැබැයි හැම මේ ආයුධ තියාගෙන හිටපු හැමෝම රණවුරුවක් නෙවෙයි. සමහරව ඇවිල්ලා ඒගොල්ලෝගේ ජීවිතය එතන නැති කරලා තියෙනවා. ඒගොල්ලෝගේ අම්මගේ තාත්තාගේ රිදවන හිතේ එක අපිට තේරුම් කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි එතන ඇවිල්ලා අම්මා කෙනෙක්වත් රේප් කරලා මාස 3 බබයෙක්වත් රේප් කරනවා කියන්නේ ඒගොල්ලෝ යට කරලා තියන්නේ අඩි 3කින්. ඒකෙන් දැනට ස්කෙලිටන්ස් 33ක් එළියට අවිලා තියෙනවා. கௌரவ சபாநாயகர் அவர்களே, அந்த சச்சமயம் ஜோதிச்சு பாருங்கள், ஒரு அம்மாவை நாங்கள் ரேப் பண்ணி உயிரோடு உடம்பில் ஆடை இல்லாமல் அங்கே புதைத்திருக்கிறோம். அவள் அங்கே சாகும் போது அவளுடைய குழந்தையை கையால் அமர்த்தி கொலை செய்திருக்கிறார்கள். 3 மாத குலையை அவள் குற்றுயிராக கிடந்த அந்த நேரத்தில் அந்த மண்ணில் இருக்கிற வலிகளை உங்களுக்கு நான் சொல்லுகிறேன். நான் இந்த பாராளுமன்றத்தில் இவ்வளவு சத்தமாகவும் உணர்ச்சி வசப்பட்டு கதைக்கிறது சற்று சிந்தித்து பாருங்கள். ஒருவை உங்களுக்கு கிருஷாந்தி படுகொலை தெரியும். ஒருத்தியை 4 மணியிலிருந்து இரவு 11 மணி வரைக்கும் ரேப் பண்ணி அவளுடைய குழந்தையை கையால் அமைத்து கொலை செய்து அதன் பிறகு அவள் குற்றுயிராக கிடக்கும் போது 3 அடி பள்ளத்திலே போட்டு அவளுடைய உயிர் அப்போது இருக்கிறது. குழந்தையை கொண்டு நெஞ்சில் போடும் போது அந்த எலும்பு கூடு அந்த குழந்தையை கட்டி அணைத்தவாறு தான் அந்த இடத்துல இருக்கிறது. அந்த வலியை தான் நாங்கள் வெளியே சொல்ல ஆசைப்படுகிறோம். ஆனால் திட்டமிட்ட ரீதியிலே எங்களுடைய அரசாங்கம் அன்றைக்கு என்னை எங்களுடைய பிமல் ரத்நாயக்க சொல்லுகிறார், அவருடைய எதிர்க்கட்சியில் இருக்கின்ற எங்களுடைய தமிழரசு கட்சி ஸ்ரீதரன் மட்டும்தான் கதைக்கலாம், வேற யாரும் கதைக்க முடியாது என்று சொல்லுகிறார். அப்போது நான் சொல்லுகிறேன், பாராளுமன்றத்திலே என்னுடைய குரலை நிறுத்தியிருக்கிறீர்கள், 2 நிமிடம் வோக்கட்டகரிடம் நான் கதைக்கலாம் என்று கேட்டபோது அவர் கதைக்க முடியாது சொல்லியிருக்கிறார். ஆனால் நான் கதைத்திருக்கிறேன். அதன் பிறகு செம்மணிக்கு கூட்டி சென்ற போது செம்மணியிலே அங்கிருந்து அவரை வெளியேற்றுவதற்காக வாகனம் தயார் செய்யப்பட்டிருக்கிறது. நான் போய் கதைத்து ஐயா 10000 மக்கள் அங்கே அழுகிறார்கள் வந்து பாருங்கள் என்று சொன்ன போதுதான் அங்கே அவர்களை கூட்டி வந்து காட்டக்கூடிய நிலைமை எங்களுக்கு இருந்தது. என்ன கவலை என்றால் எங்களுடைய அமைச்சர் சந்திரசேகர் அன்றைக்கு செருப்பு இல்லாமல் ஓடினார். அவருடைய செருப்பு என்னுடைய காரில் இப்பவும் இருக்கிறது, சப்பாது வந்து எடுத்துக்கொள்ளலாம். இந்த பாராளுமன்றத்தில் ராமநாதன் அர்ச்சுனாவை தமிழ் மக்கள் அடித்து விரட்டுவார்கள் என்று சொன்ன அதே சந்திரசேகர் அதே ரஜீவன் அவர்கள் 2 பேரையும் செருப்புகள் இல்லாமல் சப்பாத்துகள் இல்லாமல் தமிழ் மண் அடித்து திலத்தி இருக்கிற என்றால் மனதில் இருக்கிற வலி, எங்களுடைய வலிகளை புரிந்து கொள்ளுங்கள். அரசியல் செய்வது மிகவும் இலக்கு ஐயா. ஏனென்றால் எங்களுடைய வலிகளை புரிந்து கொள்ளுங்கள் என்றுதான் மக்கள் கேட்கிறார்களே ஒழிய எங்களை நாங்கள் ஒரு அரசியல் கட்சியாகவோ நாடு 2ஆக பிளக்க வேண்டும் என்றோ இந்த தேவை தமிழ் மக்களுக்கு இல்லை. මසිංහල කියන අපේ දෙමළ ජනතාවට කවදාවත් එහෙම එක්ස්පෙක්ටේෂන් එකක් නැහැ මේ රට දෙකට බෙදන්න ඕන කියලා. අපි ඉල්ලන්නේ අපේ දැන් රණවිරුව කියලා 99ක් 98ක් කියනකොට පර්සන්ටේජ් දෙකක් අවිල්ලා එතනින් රේප් කරලා තියෙනවා නම් එතනින් මිනි මරලා තියෙනවා නම් ඒ කට්ටිය විතරයි අපි නඩුවට ගේන්න ඕනේ කියලා ඉල්ලන්නේ. අපි කියන්නේ හැම දැන් නාමල් රාජපක්ෂ මගේ යාළුවා කියලා කියපේකට ඒගොල්ලෝ
ඒගොල්ලෝ කියනවා නාමල් රාජපක්ෂ මගේ යාළුවා කියලා. ඔව් එයා මගේ පොලිටිකල් යාළුවා. මට මෙතනින් කතා කරන්න නැතුව යන්න බෑ. හැබැයි දවසට කාලයකට අපේ දෙමළ මිනිස්සුවකට මරපේකට එයාගේ තාත්තා වගකීම කියන්න ඕනේ. එයා ජුත්තකරුවා කොටිය දිනුවා ඒක කිසි අවුලක් නැහැ. ඒක එයාගේ පොලිටිකක්. එයා වෙන්න ඕනේ. එයා කතා කරන්න ඕනේ එයාගේ සිංහල මිනිස්සුන්ගේ පැත්තට. මම කතා කරන්නේ මගේ දෙමළ මිනිස්සුන්ගේ පැත්තට. මට කවදාවත් කතා කරන්න බෑ. දෙමළ මිනිස්සු මට හා කියන්න ඕනේ ආදරය කරන්න ඕනේ කියලා කතා කරන්න බෑ. සිංහල මිනිස්සු ආදරය කියන්න ඕනේ කියලා කතා කරන්න බෑ. මට කතා කරන්න පුළුවන් ඇද්ද සිද්ධිය මොකද්ද උනේ කියලා. එතකොට එතන ස්කෙලිටන් 33ක් තියෙනවා කියන හිතලා බලන්න මේ මගෙන් ඉස්සරහා ඇමති කෙනෙක් කියනවා මේ කවුද හර්ෂණ නාණ්‍යකාර ඇමති කෙනෙක් කියනවා ඒවා කියසේ. එයා කියන්නේ ඒවා මිනිස්සු කතා කරපු දේවල්. හිතලා බලන්නකෝ කොහෙවරි දැනට මිනිසුන්ගේ බොඩි එකක් 33ක් එක දැනට වල කරන්න පුළුවන් කියන්නේ ඒවා හියසේ එකක් නෙවෙයි. ඒවා ඇද්ද සිද්ධ ඒවා. අපි සාක්ෂි මගේ තාතාත් මේක නැති වෙලා තියෙනවා. මගේ තාතවත් එක කරගෙන ගිහලා නැති කරලා තියෙනවා. එතකොට ඒක අපිට අනිවාර්යෙන් කියන්න කැමැති. තව එකක් කියන්න කැමැති. අවුරුදු 323 කන්ටේනර් ගැන කතා කරා. මම මේක පැහැදිලිම කියන්නම් මේක මට නඩුවක් දාලා තියෙනවා මාව අයින් කරන්න කියලා. Honorable Ramanathan, you have 2 more minutes. Thank you sir. මාව අයින් කරන්න කියලා නඩුවක් දාලා තියෙනවා. ඒක මම මේ හුසාවේ බලා ගන්න. හැබැයි මට බයයි. දැන් මට තියෙන තොරතුරු ටික මං ගාව ඒ 323 කන්ටේනරයක් ඇතුළේ මොනවද තිබ්බේ කියලා මට ලිස්ට් එකක් දෙන්න පුළුවන්. ඒ කොහාටද මොන රටින්ද මොන රටෙන් ගෙනාවේ කියලා මට ජර්මනි වලින් ඒගොල්ලෝ ඇවලා තියෙනවා. මම ඒක මගේ අහෙන් දැකලා තියෙනවා. හැබැයි ඒ ලිස්ට් එක දීලා මාව එම්බි ගමන් නැති කරලා හෙට ගිහලා මේ කුඩු කේස් එකට ඇතුළේ දාන්න නැහැ කියලා මට ඒගොල්ලෝට ඔප්පු කරන්න කියන්න මේ ගරු සභාපතිතුමා මං ඩිපියුටි ස්පීකර් මං ඒ අත්ත ටික මේ පාර්ලිමේන්තුවට ටේබල් කරන්න. ඒ ඇතුළේ තිබ්බ ඔක්කොම ටික මම පාර්ලිමේන්තුවට ටේබල් කරන්න මගේ ජීවිතය. නැත්තම් මම වෙන රටට බැනලා ගිහලා ඒ ටික එළියට දාන්න ඕනේ. මම බය නැතුව කියන්නේ ඒ 323 ඇතුලේ මොනවද තිබ්බේ කියලා මට කියන්න පුළුවන්. අපේ රත්තරන් බඩු කොහෙන්ද ආවේ? අවුරුදු 15ක් එළියට ගෙන ආපු රත්තරන් බඩු එකපාරටම එළියට ආවිල්ලා මීඩියා වලට ආවේ කොහෙන්ද? ඒවා බෑග් වල තිබ්බේ කොහෙන්ද? ඒවා අපේ රටේ ඉඳන් නෙවෙයි. ඒවා ගෙන්නලා තියෙන වෙන තැන් වල. මට ඒ සම්පූර්ණ ඩීටේල් එක කියන්න පුළුවන්. හැබැයි මට බයයි. මට බය නැහැ මරන්න බය නැහැ. හැබැයි මේගොල්ලෝ මාව නිකම් ඕන් නැති නඩුවට දාලා අදිනවා. දැන් පොලිසිය පවර් එක මේගොල්ලෝ තියෙනවා. දැන් ආපහු ගිහලා ජස්ටිස් සයිඩ් එකේ ඒගොල්ලෝ අත දානවා. එතකොට මන්ත්‍රීකමක් අයින් කරලා මේගොල්ලෝ කරන්න හදන්නේ මේ ඇත්ත ටික එළියට කියන්නේ එක්කෙනෙක් කට වහන්න පුළුවන්. CID කදවන ගිහලා මට පාර්ලිමේන්තුව ඇතුලේ කතා කරපු එකට අහනවා මේ ඔබතුමාට උත්තර දෙන්න. මං කිව්වා මේක ඔයා ගිහිල්ලා පාර්ලිමේන්තු ප්‍රිවිලේජ් ඇක්ට් එක කියවලා බලන්න මට ඇතුලේ ගියපු එකට එළියට මේවා දෙන්න ඕනේ නැහැ කියලා. එතකොට දිලිප් ජයවීර අයියා කතා කරා කියලා තව MP කෙනෙක් කතා කරා කියලා ඒක ගැන අහනවා. ඒක මේ ස්පීකර්ට ලියුමක් දුන්නා නම් මගේ පාර්ලිමේන්තු ප්‍රිවිලේජ් ඇක්ට් එක Honorable Ramanathan, your time is up. Sure sir, I will finish. පාර්ලිමේන්තු ඇක්ට් එක තියෙනවා මගේ රයිට් එක බ්‍රීච් කරා කියලා පාර්ලිමේන්තු ස්පීකර් මට ලියුමක් දෙනවා. ඒක කොහෙවත් ලියවිලා නැහැ 323 කන්ටේනර් ගැන අතුල කතා කරා කියලා. එතකොට මට දුකයි තවත් කියන්න බැරි වෙනවා. මේ අපේ ගාව තියෙන තොරතුරු. ඒවා කිව්වොත් ඔයගොල්ලෝ 159 මාව නිකන් ඉන්න දෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මට ඒක කියන්න බැරි වෙලා මගේ කට වහලා තියෙන කියලා මම වාඩි වෙනවා. Thank you. Honorable Chandima Hettiarachchi, you have 11 minutes. Honorable Chandana Suryarachchi, you have 11 minutes. ගරු කතානායකතුමනි අද විශේෂයෙන්ම අපේ පාර්ලිමේන්තුවේ අපේ රටේ අනාගතය පිළිබඳවත් ඒ වගේම අපේ රටේ ඉදිරි ආර්ථික ස්ථාවරත්වය පිළිබඳවත් ඊට අවශ්‍ය කරන මූල්‍ය ක්‍රමෝපාය ප්‍රකාශය පිළිබඳව වැදගත් සාකච්ඡාවක් අදහස් දැක්වීමක් විවාදයක් නිර්මාණය වෙලා තියෙන මොහොතක්. ඉතින් විශේෂයෙන්ම මීට පෙර අපේ ආණ්ඩු පක්ෂයේ කරුණු ඉදිරිපත් යෝජනාව ඉදිරිපත් කරපු කෞශල්‍ය මන්ත්‍රීතුමියත් ඉන් අනතුරු අදහස් දක්වපු අපේ ඇමතිවරුත් ඉතා පැහැදිලිව ප්‍රකාශයට පත් කරා. විශේෂම රාජ්‍ය මූල්‍ය කළමනාකරන පනතේ විධිවිධාන අනුව මේ උත්තරීතර පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කළ යුතු මූල්‍ය ක්‍රමෝපාය ප්‍රකාශයේ 2026 පිළිබඳ වන විවාදයත් ඒකට අදාළ කරුණුත් තමයි මේ සාකච්ඡාව වෙමින් තියෙන්නේ. ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි,